iyo wumvise umuntu avuze ngo G-Tough wumva wa umuntu uzwiho cyane ibintu bijyanye no gusetsa nkuko mubibona mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye agenda kora hirya no hino. Wa mugani w'aba bandi ngo yasetsa n'uvuye guta nyina, ibyo bigashimangirwa nuko mutamarana umunota utaratangira gutwenga. Ibi bigatuma abantu benshi bagiye batandukanye bifuza gukorana nawe ibiganiro kubera umwihariko we wo gusetsa. Kubita kuri ka ndindi umugore arataka maze azana mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa. Uyu G-Tough mu minsi ishize aherutse gusohora indirimbo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, maze iyi ndirimbo iza kuvugisha abantu benshi yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye harimo nka BNB FM ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Iyi ndirimbo yitwa Aragitosa akimara kuyisohora yaje gukora ikiganiro n'uwitwa Tayikuni maze amuririmbira chorus kuri iyo ndirimbo, maze akimara kuyiririmba yongeraho ijambo rivuga ngo iyi ndirimbo irimo ubutumwa. Gusa wayitega neza amatwi iyo ndirimbo ntumve ubwo butumwa abashatse kuvuga. Hadateye kabiri abasohoye indi ndirimbo ayitwa Igikoma. Iyi ndirimbo nayo yuteze amatwi neza ubumva nta butumwa burimo, kugeza naho byagiye bivugisha abantu bagiye batandukanye harimo n'umuramyi w'indirimbo z'Imana. Nubikomeje kugorana nigute wansobanurira ukuntu indirimbo ya G-Tough iba hiti kurushiza abandi? Nigute wambwira indirimbo ngo Aragitosa iba hiti mukayikundisha abana banyu? Nigute ukuntu indirimbo idashiga itagira ubutumwa muyisangiza abantu nk'ifite ubutumwa? G-Tough ni umusore w'igikara ugira ubwanwa kandi ukunda kwambara neza cyane, akaba akunda n'ibintu byo gutebya cyane ndetse akaba akunda no kuganira cyane. Dore bike by'ingenzi wakagombye kuba uzi kuri uyu witwa G-Tough. Ese wari uzi ko ku myaka 8 we yonyine yaratangiye gusoma ku myotsi w'itabi? Ese wari uzi ko atigeze yiga? Gusa mbere gato yuko tukubwira n'ibindi, kanda subscribe kuri iryo jambo ubona aho munsi maze ufungure n'inzogera, maze twibanire mu biganiro bigiye bitandukanye Bugingo Empire iba yabateguriye buri gihe. Naho ngiye mwumvaga kuri zino mikoro yitwa Joseph Bugingo. Uyu muyoboro wacu wa YouTube witwa Bugingo Empire. Tugusaba ngo ntuve kuri uyu muyoboro iki kiganiro kitarangiye, ahubwo kana kuri ako gafoto ubona munsi aho ngaho, maze ubone ama video menshi ya Bugingo Empire iba yabateguriye buri gihe. Naho ubundi muri icyo kiganiro ho uhawe ikaze ntucikwe n'iki kiganiro. Undi amazina ye ababyeyi be bamwise yitwa Ntakirutimana Amza. Avuka ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1946, avukira i Kigali mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Gatenga, akagari ka Kanzerege, umudugudu wa Marembo, aho bakunze kwita muri Sodoma. Uyu Ntakirutimana Amza yavukiye mu muryango w'abana batatu, akaba umwana wa kabiri muri uwo muryango w'abana batatu. Mu buto bwe yabayeho mu buzima butoroshye habe na gato, kuko ababyeyi be ari bo se na nyina umubyara. Mu kubana kwabo ntabwo bigeze bumvikana kuko bahise batandukana. Iyo abisobanura avuga ko nyina umubyara ngo yatangiye kwizamura, maze ise abibonye ahita yizanira undi mu mera. Icyo gihe rero G-Tough avuga ko ngo bitari byoroshye habe na gato, ngo kuko viyewe akimara kuzana undi mugore babayeho nabi cyane, ngo kuko bahise baregwa na mukase ari we ndetse na bene nyina bavukanye abo twakita bene se. Nuko kubona icyo kujya bikaba ikibazo, no kujya ku ishuri bikaba ikindi kibazo. Icyo gihe rero iyo G-Tough abisobanura avuga ko mu ntambara yakurikiyeho ise yahise aca isheni, basigarana na mukase ndetse na nyina ubabyara. Hashize iminsi na nyina abaciye isheni, basigarana na mukase gusa, maze hashize indi minsi na mukase ahita apfa aguye mu cya hafi, maze nabo bisanga ku byapa. G-Tough aza kwisanga ku muhanda yoza imodoka ari umunamba, maze yoza imodoka biratinda, aza no kwiga imodoka afite gahunda yo gushaka uruhushya rwo gutwara, ariko kubwa amahirwe make amahirwe ntiyamusekeye kuko agikora bwa mbere yaratsinzwe. Uyu G-Tough yari yarisanze akoresha urumogi akiri umwana muto cyane, uza gutuma yisanga mu igororero n'inkweto nziza yari afite, isaha ndetse n'ishaneti. Abo yasanzemo bahise babitsindira. Avuga ko yabaye mu buzima bubi cyane muri iryo gororero, avuga ko nta n'ubuzima bubi bubaho buryo kubamo byamunanira.
nyuma y'amezi 6 yaje gusohoka maze ajyanwa iwawa. Ahasanga ingeri zitandukanye z'abantu, harimo babandi baba barananiranye iwabo ntacyo babuze ahubwo ari ukuninana gusa. Akabaho n'abandi bisanga mu igororero bitewe n'ubuzima bubi baciyemo, yaba amakimbirane yo mu muryango ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Hari n'abandi bantu bita ingaru. Ingaru zo ni babandi baba baraciye mu igororero maze bamara gufungurwa bagiye mu buzima busanzwe bakongera gusubira muri za ngeso mbi zatumye babafunga, maze bigatuma bongera kugarurwa mu igororero. Uyu ni nawo musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turagushimiye wowe twabanye muri icyo kiganiro. Naho njyewe wumvaga kuri zino mikoro nitwa Joseph Bugingo. Naho butaha, Imana ibarinde.